clear tu te chibai le vek ule zun ni som pakhat ania Myanmar ram chung chanchin langsar zual kan thlir ho le anga thuko chang toy te kan titel le don nia nimin lam kan update man tak lo lama tang khan bul kan tran masale photanga chumi ma in thuma kan nei lokange kan unaw te omna chin state le tahan lampu covid-19 awangin an boi ta hle zun ni som pakhat tukin dar nga khan tonjang damdawi ina covid-19 awangin nu pakhat chu boral vele a ti hian tonjang khuwa covid-19 awanga nunna chan mi pathum an om to ni kalemiu khopuya hian nimin zun ni som khan covid-19 awanga boral mi pariat an om nia soyani bok kalemiu khopuya hian mei thla le zun thla nimin thleng khan covid-19 awanga nunna chan mi somni pariat an om ve to boka kalemiu khopuya hian ni tin thrikai thar somni chuang an muzia ni in volunteer te chuan an soya an soidan chuan tahan kiang kolkul bula centera en kolmek hi miza le somret velan om to ani arhanada an nia oxygen te po theiang to ka da kan tuma tuna hi chuan kan la in dai lo oxygen bur khat in man trom ala tulani ti in volunteer pakhat chuan a soi nimin thantlang lam Buaina khan sipai lam mi som pasari an thi ti thu chiang a omta a tin nimin vek tlaidar thum Khawvel khan kan ko le ha kha inkara CDF ha kha tele sipai terrorist te an lo in kap rep boka Chinland Defence Force lamin an soidan chuan an ni lama hian thi le hliam tu man lova sipai terrorist mi so man thi ani mun thrang ring tu te tong China lalpana changa Myanmar ram hi relo te a alo tha chole thua yang ti hi i be sei pui tlateng u sipai council lam hian curfew puan hi no man ti niang Rangoon Township paruk lai mai kha martial law an puan nan to a omzia phechu nei lutuk lem hlei lova chumi nuwa kalemiu po puan nan vele a omzia nei chuang lo bok mongjwa le khopui then khat curfew lo puan to anom nual nimina tang khan phakan township huam chunga man tur curfew apuang le a zandar kwa tanga jingdar li inkar tu ma pon chhuwa lo tur ania mi hring panga ayatam mun khata om khom khap ani bok sipai terrorist te chuan ni zandar riat pel felvel khan makui region yinan chong township a mi pakhat an kap hlum le ringut mai bok an ka hlum ta ka hi college zirlai kum som pakomi mong chitte tia an ko chitku win ania yinan chong GTI school ma bike achuang lai sipai nan lo kap le ringut ani hetiang hi Myanmar sipai te khosak dan ania terrorist an ni tia NUG lamin lo ti po hi ti om tak chon lo ni hi mi puyan ren lo we mai heti la hian KIA lampon mi puite zom tur hriat tirna an lo chhuwa vele bok mi pui nol puitan chuan phura rit du hle ta veang KIA lam chuan mi puyan him tlan jok theinan michina atanga tanain le tanaya tanga lidu kalna kong pui dung te a thei chuan kong pui danga po zandar sare tanga jing lamdar nga inkar chu mi pui lam tu ma veivak lo khram tura an du thu tukin khan thu chwa an siamani sipai council lam sual ji hi arap thak kan tiang nge an che over lutuk he poi thei khop mai nizan khan sipai terrorist lam chuan ral tlan te ta na mitlom ngai te tho khom bu fai bek somret zet le phur tu motor chu an hal chiat sak vek ni in khitit media chuna soi sian state chimlam mobia township huam chunga loyen tong khua karen ni ral tlan te ta na mitlom ngai te nan tho khom ania sipai lamin an hal chiat sak vek thu charity thok tu te nan soyani ati kan soi to ang khan sipai terrorist lam le PDF sipai te hi kaya state lama anin kap verenga sipai lam hian ral thuam lian an chelek na sa hle boka mobie loiko dimosu le an chevel khuwa te atanga ral tlan hi noi chuang zet an omani tin sipai te hian ral tlan zinga mi an waman tak te po an om zel bok tuna om dan taka hi chuan mun rang ranga sipai te le PDF te anin kap de urenga tunlai hian chin state le kaya state lam hi PDF ne na Indona chuan a buai zual an ri tamaya hetia a rang te te an ka wang hian sipai lampo anin dai zel thei ni na langa
Indona muna sipai anin chop bel thei zel ria hei wang hian ram chung mun tina PDF ten a ruala an ka hi thil tul tak ne na lang ta chu wangin Chinland Defence Force CDF tele Karenni People Defence Force KPDF te chuan hetia akap bik omlo hian rampuma PDF te an che chhuat thei nan le a ruala an ka tlan thei nan NUG hian alo soi to ang khan Indona hi puang to mai se an du ti an soi NUG chuan man ni lam khan rampum huapa Indona kalpuya ni tur thule mitin inral ring sa thap turin alo cha to ani kha tun thlengin engma thudang ala nei ri lem lo heng Chin state le kaya state PDF te hi chuan NUG in Indona puan hun hi an ngak hle to ne na lang KPDF member pakhat chuan te hian soya NUG thu chhuak kha kan lomin min ti phur maya arang theyang perin ma lang ti po kan ringa ti chuan chutia mun tin na tanga Indona akal pui chuan kan phur rit lutuk po hi azang ve deuh nge yanga sipai council hi tun aya ol sam devin kan ne thei nge bokang ati Chin state lama an Buaina po hi thakhat atling vele der to mai sipai lam hian tha an tho bel zela kongan ping chho zel boka mundang phairam lam angtea Buaina omlutuk lova tlangram lam anti mai ethnic nam omna state chawan buai chuan Chin state lama an Buaina po hi thakhat atling vele der to mai sipai lam hian tha an tho bel zela kongan ping chho zel boka mundang phairam lam angtea Buaina omlutuk lova tlangram lam anti mai ethnic nam omna state chaw an buai chuan antan boruaka chetel tel donani tuna Chin state lama an Buaina chungchanga mindat CDF member pakhat poin ahmu dan ti hian soi ve bok rampum huapa Indona a om vat le kantana thani mai rampum huapa Indona thu hi puang to mai se kan du bertoni ati thantlanga atanga mar chaklam khol hring tlang tuana CDF tele sipai terrorist te voin lama po anin do chhun zom zel nia soyani a hetia voin lama anin do chhun zom le ta ka wangin khol hring tlang tuana khothum ma cheng te chu ram noya an tlan chezo ni inan soi PDF laminan soi dan chuan ral tlan list dik tak hi ala hriat thei che lova Mizo ke movel chu an tling to ang anti sipai lam hi an rong viau mai minda township huam chunga po an la rang chhun zom zel ni inan soi minda township huam chunga sit mui khwaral tlan te po an man ni in helama om pastor pakhatina soi ti Chin wal media chuan soya an man te hi mi pa pani le mei chia pali naupang pakhat nen an zawain mi pasari an ni ati voin zun ni som pakhat hian Myanmaram chung mun rang ranga kongan zo le a mun then khata chuan ni khuwa atha a chimlam dawai le mun then khata chuan ruwa sur kara tul ti tak chungin demonstration hi an nei zel thova an fak om hle dawai kho pui kong zo hi ni kho chiat wangin an du angin an ti hlei thei lo nge moni kongan zo nu hian kol pon fen zara demonstration an nei mana kan soi to ang chi kha an ti le a kol mei che pon fen an zar phar na sa hle minong hlana thalak an da bok tukin khan kayin state pha an township pa bom voili je ta puak le a ma se thi le hliam an om lo hlok ni nan soi Mandalay khopui teipanlan kongpui dunga om Department of Road Transport Office po tukin zun ni som pakhat chomadar som pakhat pel khan boma puak boka thoktu pakhatina kiya hliam atur zun ni som pakhat tukin khan China company Hua Poison Industrial Zone Komalin Island pating township pa puan thuina mun puya boma puak le boka thile hliamero an omlo nia hriatani sipai council lam chuan bom puana bula brick le thil dang dar te an en felvela factory na thok te po amalte te in an check ni an soi hetiang nei noi hi atam ta hle mai nimin khan ong san Suu Kyi case an siam bel thu kan soi zo chowa natural disasters dan bo chia an pu ba ka nimin lama a case or bel phei kha chu politician ho case zinga aza thlak berpol eruk na case ani le ngala apoi thei khop mai case an siam sak zinga a masalam natural disasters dana kaltia FIR lo the lu tu nepi do khopui lewi township a heman khomi tunmin onga ina po ni zan khan boma puak ni in
nga che vela omte dan soya ma se thi le hliaman om lo chanchin chiang taka hriat alani lo zun ni som pakhat tukindar sari le chan ve Khawvel khan Kachin State Wainmo Township sadung khua atanga kilometer som ni vela hla a wasong gate anti sipai terrorist som rukvel omna chu KIA lamin an lu chil le a Indona thengle ni in Kachin media te chon an soi an chanchin chiang jok ngai chan me kani atibok he wasong gate hi April ni som pasari po khan KIA lam hian an lo lu chil to ni Mandalay khopuya zun niriata an ka hlum tak police pani te chungchanga PDF lam chuan an kuthak ani thuan puang ta zun niriat ni khan Mandalay khopui patein chi township police pani an bike chuang lai chu motora sut ni in an kap hlum zui bokhania kha Mandalay PDF lam chuan an kuthak nge yani ti voin zun ni som pakhat khan an soi mi puite nun na le anin le lo ren lo baksaka rong taka chetu te chu atop thlengin kan Vaibelchhe don ani ti in PDF athu soi thei butun taw anti chuan soya alan dan ngot hi chuan an hming po hi legal name ani lo mai theya a soi zel dan chuan kha chiat na thlentir nan khan PDF sipai pani le driver pakhat an vain mi pathum chau kan mangani atibok Kachin State phaan khopuya February ni somni le pariat niya demonstration nei kongan zo laya sipai council laminan man tak mi som thum paruk te chu voin jun ni som pakhat khan phaan township court chuan an chungchang rel felta a heng mi som thum le paruk te hi criminal case zanga le pangana bi na mangin kum ni theu zel tan tir ni ro se ati anjinga hian phaan technology university zirlai pakhat power department lama thok me ku chojin 9 po tel ve nge sual na engma an khoilova sipai min opi kan du lo anti mai ania kum ni zelan tan pha don ani hi an au chu pui hi a hlu aniang Myanmar Labor News in a soidan chuan South Korea lama UNHCR hian Myanmar mi puite atan pui dona tan pui na hi Myanmar humanitarian support process le UNHCR noya food program WFP lama sum $1 million khatle noi thum an pedon ati UNHCR hian rakhain Buaina wanga chen na in chiale mun masiam that ngai zong malak an tum photanga mundang pon chun zom zel tura ngayang hei chau hi nilovin Korea mi puite chuan emergency assistance le World Food Program kaltlangin Myanmar khopui Rangoon le Mandalay region huam chunga miharsa ni tin eizong chopte tan puyan tumbok South Korea kanti maithin Republic of Korea a UNHCR laminan soidan chuan Myanmaram boya wanga mipui harsat na tok mek eile ina tan puina na hi kalpui lo wathei talova chu wangin sang ni le somni pakhat kuma po UNHCR le World Food Program lam chuan tan pui chhun zom kan tumani antibok ni in Myanmar Labor News chuan soi South Korea nge Myanmar mi puiten lainat berani himo Dr. Sasa hmalakna po pathianin malasom zela February ni khatatanga thunei na pong laka mi pui chunga rong taka chethin sipai council chu sarkaratan an pomlo thu Japan sarkar chuan chiang takin an soita Karma Salam Khan lower house in he mi chungchang hi an soidai to a upper house lamero chuan voin khan an soi ve ta chowa F2 soisel tu ommi lovin parliament chuan sipai council an pomlo thu lungrol takin an phar thlatani Dr. Sasa hmalakna pathianin malasom kanti lo theilovang relo teya England rama G7 meeting an thule don nia soyani a he Japan parliament ngai dan hi sarkar danga po akang kai zelang ti abe sei om hleni Dr. Sasa po in chumiatan ma la mek bok sipai council lam thupuang tu chuan Dr. Sasa chu suang to na ring mi mai ani atia Dr. Sasa thu soite chu sipai council hian adu thu sama soi ang leka ngayen an musit le ti kan thre ome boy tir lam khan Dr. Sasa khan R2P adil phota ma se tun thlengin chu tiang lam engma la om tak ri lo wang hian a hlochham ti la dik mai theya ma se Dr. Sasa hi chuan hlochhama lain ngai lo Myanmar ma R2P tir lu tul khopin
borua ka chiani ti kan hriat tir na ani atia ti chuan man deuh lama kan soitak drone manga indo na chungchang kha kan la hrengreng ome akar laka drone lama indo na angchi ti le beisei tur thom riwa hriat turom lovin are le tawang wang mai ni hi CRPH chuan NUG adin phota NUG chuan PDF adin le a state le region ranga defense pol loading te chuan mani khole ram hum halin sipai council chuan do ta a tunlai ta hian karen ni le chin lama nasatakin anin noi me kani heng PDF te le mi pui nol pui chuan NUG in Indona puan hun turan thlir rengani kan soitak ang khan karen ni le min dat sipai te phei chuan NUG chu Indo puang thoi turin an deal hialta ani a mi pui din sipai PDF lam hian du angin hriam la nei lo ti hi mi pui te hriat dan chu ni ri maya chuti chung chuan an din mun hi hreawm ve maya sipai council nuai re vat an du awangin karen ni le min dat PDF te ba ka mi pui lam hian Indo puan mai an du to ani bera NUG hi ngatinge hetiang huna po langoi vung le kan ti mai thaya mi pui tor na salutuk lo om thei donin mi pui nan tor lo thei dan tur ber ngai tu a ral re la du ne na ngai thayang chotiang ani chuan battlefield la in nuai khuk vut lam ai ma in Dr. Sasa an drone system a soikha NUG hian a thlang zok ngei narin oma tuna hian chotiang zong chuan drone manga Indona kalpui tur lam hoi zongin NUG hian ma la mek ni in ti thang le mek to ni nimin khan sipai council lalte chuan na thlo na atla a mi som pali an thi ti thukha athang na samaya minong hlaina noya general suwin po thi jinga tel confirm ngei ni in an soya ma se ba chi ong la chuan hei po hitong porin ngal ringot poni theilo sipai ho hi tun ma tang khan an dep de ema chance than zon na ni thei ati sipai council lam hian an tlom don ti anin threchiang ta ema an tan konga koto lo lutuka chu wangin a ru ka pilbo dan tur hunrem chang an dap tana te chuan chumi a thi khami a thi tia dot muhlum the darin ani na taka chuan an lo hle pruk zong tlan bo puya tu ma hriat lova mun hi ma khosak thei anin be sei wang mai ani atiani heba ji ong la hi thil chui thiam tak ani veya kan soitak drone chungchang po kha mi pui nol pui tan chuan han hriat chian le han pom mai kha a har sa deuh mai thaya ma se hetiang mi thu hre thei deuh le thil thlir thiam tak ba chi ong la te po hian drone system an kalpuya drone manga Indona lo om tura ma an lak thu a soi ve tlat tho mai chuwangin Dr. Sasa an a soitak ang chi khan mi pui le sipai in ma chon lo zongin drone manga Indona hi NUG lam hian kalpui se ti a beisei om ngot mai beisei na thu ani rolin ti a om tlat maya kanan soyani chu mi pui le sipai council in ma chon lova Dr. Sasa soi drone Indona an tan masa ang ti a beisei na alo sang thar le ni Myanmaram chunga ti lar tak an mani kol hovin voin lama an soi huai chu suwin le minong hlain ti inkar hi ni le dai nimina thona che suala khan suwin kha thingei ni in le confirm ngei nia soyani a ma se mi then khat tu na kan soi ba chi ong la an ti ang chi le mi tam tak chuan sipai lam tactic play Khawvel mai ne nan langai tlata thuti khi hriat har ri hle ni voinlam Myanmar sipai te inkar thil lo lang chuak ni an soi chu sipai terrorist te hian an sipai pui general suwin lama tang ho ne an hriat a piang man tumin nepi do lama ma an la ti ani suwin hi an soi angin athi tak takani chuan alam tang te le minong hlaina lam tang te hi an la in ti boi ngei do ni nan ringa sipai chunga hian Indona na sataka chuak pasajok mai theini in then khat chuan an lo ring ve bokani ma se hei hi chu thu chiang tak fin fia to anga han ngai chu ala hun chi lawang an soi thu kan hria a kan channel min hlut sak tu te kanan thril le chhong mai chawani hi loni tak se du om viu mai boka pathian in ring tu te tong tai na achan dan tur kom khat ani lowang ti po hi a soi thei mi alovania ole INP Mizo channel clear tu ten in lo bengwar phale ngei don nia kan channel min clear sak thina wangin kan lo me